ons staan die O biding. ja, hey, al hierdie dinge is meer as oorwinne. Hey, wat sal my skei van die liefde van Jesus? Niemand niks. God ken die hoekom en die waarom, so ja. Hier al hierdie dinge is meer as oorwinne. Wat sal my skei van die liefde van Jesus? Niemand niks. God ken die hoekom en die waarom, so ja. Hier al hierdie dinge is meer as oorwinne. Wat sal my skei van die liefde van Jesus? Niemand niks. God ken die hoekom en die waarom, so ja. Hier al hierdie dinge is meer as oorwinne. Wat sal my skei van die liefde van Jesus? Niemand niks. Kyk hierso. Angingetwa. Angingetwa. Bangishila. Bangishia. Angingetwa. Angingetwa ya. Angingetwa. Hallelujah. Angingetwa. Bangishia. 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 Angingetwa na na na. Angingetwa. Angingetwa. Bangishia. 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 Angingetwa. Hey, het se God ken die hoekom en die waarom, so ja. Hey, al hierdie dinge is meer as oorwinne. Hey, wat sal my skei van die liefde van Jesus? Niemand niks. Halleluja. 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 Kom ons verenig in gebed. Hemelse Vader, aan U wat hemel en aarde geskaap het. Heer, aan U wat die einde van die begin af geken het. Aan U wat gesê het die mens is soos gras. Hy kom op en hy verdor, ja Here. Aan U wat gesê het dat ons moet hier wag. Aan U wat gesê het aan Paulus toe hulle skipbreuk lê. Hy het gesê dat die skip gaan dit nie maak nie, maar julle gaan dit maak. Here, aan U wat beloftes maak en dit volbring. En U kom voor al die eer, die lof en die aanbidding. Aan U wie se wil in die hemel al reeds volbring is, mag dit op die aarde ook volbring word. Aan U wat krag het oor engele en oor geeste en demone, aan U Here, wat die Here van die leerskare is, kom lof, eer en aanbidding, my God. En ons kom met 'n voorreg, my God, dat U vir ons gegee het, Here, in ons suster, dat ons kon mededienaars gewees het, mede-erfgename met Abraham, Here, medegelowiges. En ons kom sê dankie. Ons kom, Here, en kom celebrate. Ons kom, Here, want ons weet, U wat sê dat dit is die dood van 'n gelowige is so skat, vol skatte, dit is so groot vir U. Here, en daarom
het ons hierdie versekering dat ons het saam geloop. Ons het saam gebid, Here. Ons het saam gekoordans, Here. Maar nou het daar skeiding gekom. En ons kyk, Here, ons wil wegkyk van die pyn, maar ons wil kyk in die hoop, Here, dat ons ook sal die wedloop voleindig, soos wat sy dit voleindig, dat ons nie by die einde miskien uitval nie, maar dat ons nie so ver gehardloop het nie, Here, en dan kom ons, dan kry ons 'n woord wat sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Help ons, Here, vanaand, elke offer van sang, Here, elke spreker, elke een wat 'n bydrae gaan het, mag dit, Here, waarde en dignity toevoeg tot die lewe van iemand wat vir U geleef het. Here, 'n familie wat in rou gedompel is. En ons kom nie net kom bid vir hulle nie, maar ons bid saam met hulle. Want hulle self het ook begeertes om gesond te raak. Hulle self het ook begeertes om te weet hoe om te deel met die onsekerheid van hoe deel ons met die verlies van 'n geliefde. Daarom bid ons nie net vir hulle nie, maar ons bid saam met hulle die gebed wat hulle ook in hulle hart het. Ek bid, Here, hy wie U daar gesit het om te lei, mag dit wees soos woorde van U. Laat dit geïnspireerd is deur die Gees, elke sang, elke musikant, Here, elkeen wat ingekom het, Here, mag dit vanaand, Here, ook weer wees, my God, soos wat dit sal wees, wat dit gewees het, Here, die volk van Israel, wat 'n altaar opgerig het en gesê dit is 'n getuienis. Ja, ons sal 'n getuienis oprig vanaand, want sy was hier. Sy was deel van ons en laat ons onthou, my God. Baie dankie vir alles. Baie dankie dat U ons ontmoet vanaand. Seën verder in Jesus naam. Amen. Amen, die broeders. Kom ons sit net vir 'n wyle. Amen. Ek wil weer eens begroet in die naam van ons koning Jesus. Jy weet die Petersen familie. Halleluja. Dat die Here sal versterk in hierdie tyd wat hulle moeder aan die dood afgestaan het. Jy weet, ek sê altyd, is moeilik om 'n ma aan die dood af te staan. Jy weet, 'n pa, my pa se dood het ek maklik aanvaar en vrede gemaak. Jy weet, Boeta, my ma se dood het maande by my gebly, in my binneste. Ek het nie gehuil by haar graf nie. Ek het nie gehuil by my pa se graf nie. Maar, verskoon, na 4 of 5 maande, toe moet ek breek, om die vrede in my hart te kry. Jy weet, en nadat ek my, soos mense miskien sê, ons moet nie ween soos mense wat geen hoop het nie. Maar vat is van my af. As jy voel om te ween, dan ween jy, Boeta. Maar nou jy ween, want dan gaan die vrede en die ervaring bring wat die Here gedoen het. Het sal wel gedaan wees. En eers na dit kon ek weer my lewe normaal voorsit. Nadat ek my hart uitgestort het voor die Here, gehuil het voor die Here, gesê het hoe ek voel, jy weet, kon ek die vrede in my lewe weer ervaar. Jy weet, en dis waarom ek altyd sê, daar is altyd 'n noue band tussen seuns en hulle ma. Ek praat van myself af, my oudste seun, maar nou is aan die Helen se oogappel. Sy gaan uit haar pad uit om iets te doen vir haar seuns. En die meisie is nou weer na aan my hart. Jy weet, maar ek sê altyd, 'n mens met jou liefde as ouers moet jy so mooi beplan dat jy niemand seer maak in jou kinders se lewe nie. Jy moet dit versprei, elke een moet jy lief hê op sy manier, maar jy moet weet die ouerlike liefde sal altyd daar wees. En weet, en ek sê altyd vir Helen, as ek Suster Claude gesien het, is 'n vrou wat opreg, vrou wat gehou het van netheid, vrou wat nie nonsens gevat het nie. Halleluja. Sy het jou gesê as jy iets verkeerd gedoen het. En jy weet, en ek het ook daai eienskap. Ek gaan nie terughou om vir jou iets te sê nie. Dan voel ek beter want ek het dit vir jou gesê. Amen. En daarom kinders van die Here, maar nou en Boeta en die skoondogters,
onthou julle maar vir wie sy was. Nie vir wat sy kon gee nie, vir die persoon vir wie sy was in julle lewe, onthou haar vir dit. Halleluja, hulle sê altyd, 'n ma kan 10 kinders groot maak, maar 10 kinders kan nie na 'n ma kyk nie. Maar julle het gewys, julle is 2 seuns, en julle het gekyk na julle ma. Jy weet, en ek prys die Here vir dit, wat in julle geplant het. Soos Manu gesê het, hy het in die stoele, hier onder die stoele rondgekruip, en die bid hier en oral. Dis die waarheid wat hy gepraat het, want soos dit Claude, jy het mense maak, dat hulle moed in die teenwoordigheid van die Here is. Jy weet, en dit is ons almal se begeerte, maar diebaar is, voor ons verder gaan, net 'n paar reëls, amen. Die toilets van die manne, van die vroue is aan my regterkant, en aan jou linkerkant, en die manne is aan my linkerkant, en aan jou regterkant, amen. Jy weet, en dierbaar is, as ons 'n selfoon het, kom ons respekteer hierdie tyd wat ons het. Sit hom maar op silence. Amen. Sit hom op silence. Halleluja, want ons is in die huis van die Here en het respek het vir wat ons vanaand gaan doen. Sit by jou foon op silence. Jy ken hom vibrate, dan kan jy maar uitgaan en hom gaan antwoord. Amen. Jy weet, en dierbaar is die toilets, hierdie gebou is 'n rookvrye area. Amen. So as jy voel jy lus vir jou rookie, dan kan jy maar na daar aan die kant die hekkie gaan staan en jou dingetjie maar daar doen, en dan kan jy maar weer terugkom, maar aan die kant die hek. Amen. En gedurende die diens dierbaar is, moenie laat ons op en af loop en 'n stering vir ander mense is nie. Halleluja. Ons is in die teenwoordigheid van die Here en ons kom, ons respekteer. Halleluja, hierdie diens wat ons gaan hou. Amen. Jy weet, ons gaan nie lang goeders uitrek nie. Ek het namelijk het 'n programpie, ek is eintlik bly aan jou program en dan kan jy nie sê jy die een oorgeslaan of daai een jy doen wat op die program is. Amen. En wat Boetel se begeerte is op hierdie program, gaan ek alle tye respekteer. Hulle het die name gegee wat elkeen moet doen en ek gaan doen soos hulle dit voorgeskryf het. Ek gaan niks meer of minder doen nie. Ek gaan respekteer Boeta wat jy en Manu vir my gevra het om te doen, gegee het om te doen. Kom ons sing 'n lieflike koor, gaan ons sommer die eerste spreker ster. Na hierdie koor gaan ons vir Portia Mostert vra om haar gedeelte te kom doen. Kyk hoe kyk die Kom maar die maar, kom ons staan op ons bene. Let's go, die wonderwerk van Jesus. Kyk hoe kyk die engel oor die aarde. Hulle sê amen, amen. Kyk hoe kyk die engel oor die aarde. Let's go, die wonderwerk van Jesus. Kyk hoe kyk die engel oor die aarde. Hulle sê amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ek begroet alle pastore, gesalfdes, vriende en bedroefde familie in die naam van Jesus. Ek maak graag gebruik van hierdie geleentheid om my mededeling aan die kinders en die familie en vriende van Claude te gee. Die Here moet self die trane van die oë afvee en die gebroke harte op sy tyd genees. Die Here genees, die Here gee en die Here neem. Baie dankie aan die familie vir hierdie geleentheid. Ek en Claude was vriende vir baie jare, saamgewerk en sy was 'n ware vriend vir my gewees. Claude
Vandag sit ek met 'n gebroke hart en ek dink aan jou. Jou lewe was 'n wonderlike geskenk en jou afwesigheid laat 'n leemte wat nooit gevul sal word nie. Jou vriendskap was 'n seën vir my. Ek onthou jou lag, jou glimlag en jou warme hart. Jou gees was om jou gees laat voel baie mense spesiaal. Die liefde en die ondersteuning wat jy deur moeilike tye gedra het. En daarvan sal ek vir jou vir ewig dankbaar wees. Claude was iemand met baie goeie eienskappe. Iemand wat omgegee het vir die volgende mens. Sy was 'n mens. Die jaar 2024 het my huis gebrand. Plat. Claude was die eerste vriend van my wat opgedaag het toe ek soos Job op die ashoop gesit het. Sy en haar skoondogter lê. Toe ek op my laaste vorm van my lewe was, het sy vir my 'n woord gehad van uplifting. Die Here het haar magtig in my lewe gebruik. Toe ek moes deur die doopbad gaan, het sy verskyn in my in 'n droom, waar sy vir my 'n ring uit die water het gehaal het, en dit vir my gegee. Met dit het ek geweet, ek maak die regte besluit. Sy was nie net 'n vriend nie, sy was 'n vriend van 'n verbond in my lewe. Mense soos Claude is baie min gesaai. Dit was goed gewees om 'n vriendskap met haar te sluit. Sy was 'n voorbeeld vir ander, baie hardwerkend, 'n karakter van 'n deegsame vrou, 'n koelteboom vir baie. Sy was baie lief vir haar kinders en kleinkinders. Jou lewe was 'n wonderlike natuur en ek sal jou nooit vergeet nie. Jou vriendskap was 'n seën en jou liefde sal altyd in my hart bly. Go well, my dearest friend Claude. Soon and very soon, I will meet you on the resurrection morning. Go well. Amen. Halleluja. Halleluja. Ons gaan ons gaan net 'n lied so een keer sing. Dan gaan ons, ek het gesien die dansmeisies is gereed. Ons vir hulle geleentheid gee om hulle item te lewer. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my daal, dan bly dan sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my daal, dan bly dan sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my daal, dan bly dan sing ek so bly. Halleluja. Lift your worship now. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert. I'll travel near or far for your glory.
as my King. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. Lord, if I find favor, come on, say find favor in your sight. Lord, please, Lord, please, hear my heart's cry. I'm desperately waiting just to be where you are. Woo. Cross the hottest desert. Just say I'll travel near or far. Now raise it up, say for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything. Oh yes, I will, because I wanna see you, to behold you. Say for your glory. I want it, I will do. I'll do anything, to see you, just to see you as Jehovah, to behold you as my King. I wanna be where you are. Gotta be where you are. I wanna be where you are. Gotta be where you are. Come on, raise it before him. Say, wanna be where you are. Gotta be where you are. I wanna be where you are. Dwelling in your presence. Come on, say it again. Wanna be where you are. Oh, I gotta be there. Come on, worshiper, tell him I wanna be where you are. Gotta be where you are. Woo. Oh, I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. I gotta be there. I really wanna be there. Said I wanna be where. Oh yeah, I gotta be where you are. If you're not there, I don't wanna be there. If you're not in it, I don't wanna be there. I wanna be where you are. Wanna be where. I gotta be there. I gotta be where. Dwelling in your presence. Living in your presence. I gotta be there. Wanna be where you are. I really wanna be there. Gotta be where you are. One more time, say I wanna be. Is that what you really want? Tell him. Where you are. Wanna be where you are. Gotta be where you are. I wanna be there. Lift your hands right where you are and tell him I gotta be there. For your glory, I will do anything, whatever it takes, just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. Peace is where you are.
joy is where you are. And love is who you are. Halleluja, kom ons gee hulle nog 'n lieflike hande klap, hierbares. Prys die naam van die Here. Halleluja. Amen. Ons sê ook welkom aan die susters van Pak Saam. Amen. Jy is welkom. Hulle kom so stilletjies in, maar ek sien alles. Amen. Welkom suster, jy weet dat jy opgeoffer het 'n paar kilometers gery het om vir Boeta en Mano te kom ondersteun. Ons waardeer dit. Prys die naam van die Here. Ons gaan onmiddellik roep op Nolien Daniels om haar gedeelte te kom doen. Amen. Is sy hier? Ja, amen. Prys die naam van die Here. Ons gee net, wees net 'n bietjie geduldig, dierbares. Ja, amen. Goeienaand allemaal. Ik is Nolien Daniels. Ik en Claudie samengewerkt bij Park Center Clinic. Eerstens wil ik van Mano en Boeta en alle gades en de rest van die familie baie dankie sê vir die voorrecht wat hulle vanaand aan my gee om ietsie te kom sê van Claudie in die werk waarin ons saam was. Porsche het al eintlik alles gesê. So ek moet 'n paar van my goed nou 'n bietjie agterdoen, maar okay. Ek het vir Claudie in die werk geken. Claudie het ek so 10 jaar gelede leer ken by Park Center toe ek daar begin werk het. En sy was 'n formidable woman, as ons dit so kan stel. Claudie het 'n innerlike sterkte gehad wat sy graag gedeel het met almal. Respectful, worthy. Sy was 'n vrou by wie jy kon leer, want ons het absoluut baie by haar geleer. Claudie is 'n leier in haar baan waar sy was. Claudie het 'n uitmuntende manier gehad om met haar kliënte te deel. Sy het counseling gedoen. En ons het hand in hand saamgewerk, want dit het alles gegaan oor die pasiënt. En een ding wat ek by Claudie kon optel en leer en my eie maak was, dat alhoewel jy iemand individueel moet sien en benader, moet jy ook so 'n persoon kan koester. En as jy sien dat die persoon miskien aarde woordjie nodig het, well, she didn't care, she will tell you. Because sometimes that is what that person needs. So sy kon 'n need identify, en sy kon dit address, en as sy by haar limit gekom het, dan is sy die tipe mens wat gesê het, nou kan ek nie meer verder, ek dink ek moet nou vir jou na Suster Forbes toe vat, want dan kan julle twee die ding verder uitsort. En dit kos innerlike krag en erkenning wat jou worth is, en daai is die vrou wie Claudie was. Sy was vir my 'n dierbare vriendin. Challenges, ja, die het ons allemaal. Maar wat vir my ook uniek was aan Claudie kon in haar challenge alles doen wat van haar verwag word. Ongeag waardeur sy gegaan het, kon sy met jou deel, jou stig en jou weer terugsit waar jy behoort te wees. Sy is 'n uitmuntende vrou, 'n baie goeie ma vir kinders. Sy het 2 uitstekende seuns. Ek het altyd vir Claudie gesê, my vriendin, jy het iets reg gekry wat baie van ons nie altyd reg kry nie. Om seuns so groot te maak dat hulle mans wie is wat godvreesend is. En hulle ma met soveel liefde kon hanteer. En dit was vir my so 'n goeie eienskap, dat 'n vrou dit kan doen. Haar man het heen gegaan en Claudie het gebou op dit, waartoe God haar geroep het, want dit was haar purpose. En ons het almal 'n purpose. Van ons weet eens
hoe om onze purpose uit te leef nie, maar Clotilda Peterson het geweet wat is haar purpose en dit het sy geleef. Sterkte Manu, Boeta, julle gaan dis die familie. Julle ma was vir my baie besonders. En ek waardeerde dat julle haar kon deel met die Park Center familie. Want dit is waar sy moes gewees het om te doen wat sy wel gedoen het. En sy rus in vrede. En ons sê vir die Here dankie vir haar lewe. God seën julle. Baie dankie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Amen. Jy weet, elkeen wat praat van wat 'n sterk vrou Suster Claude was. Amen. En ons almal weet sy was 'n sterk vrou gewees. In die Here waar sy gegaan het sy gesag afgedwing as 'n vrou. En jy weet, 'n mens saluut haar vir wat sy gedoen het. Amen. Is lekker om te praat van iemand wat die Here gedien het. Amen. Jy soek nie woorde nie. Dit kom van self en dit vloei. Want dit is 'n godsvrou wat haar die lewe verlaat het. Ons gaan onmiddellik roep op Wylien Harris ook om haar gedeelte te kom doen. Amen. Kom ons gee haar 'n lieflike handklap die baris. Goeienaand. En op my beurt wil ek ook julle net groet in die naam van die Here. Die naam bo alle name. Dankie Romane, dankie Nathaniel vir die opportunity. Ek bid en ek spreek soos die ander sprekers gesê het. Dit is nie maklik om 'n ma te verloor nie. Die jaar is my 28ste jaar. En dit het my 15 jaar gevat om regtig myself te wees na dit. Maar dit is soos die spreker voor my gesê het, as mense die Here ken, dan kom alles sommer so van self. En ek weet julle ken die Here en julle ma het julle geleer van die Here van kleins af. So dit sal nie veel moeilik wees nie. Dit gaan moeilik wees, maar al wat julle die enigste mens hoe julle kan staat maak is die Here. So sterk ek hoop die song wat ek gaan sing gaan julle bless. Tell a story. If my life would sing a song, if I have a testimony, if I have anything at all. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known in you alone my joy was found. Let my children tell their children. Let this be their memory. That all my treasure was in heaven. And you were everything to me. Yeah. No one else could ever touch me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known
In you alone, my joy was found. Oh, I found my joy. The center of my joy is Jesus. It's always Jesus. The center of my joy is Jesus. Through the Jordan, it's been Jesus. I'm still in love. You're still enough for me. Still all I want. You're still my everything. I'm still in love, and you're still enough for me. Still all I want. You're still my everything. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Hallelujah. Praise the naam van die Here. Amen. Jesus is the center of my joy. Amen. Christendom draai om Jesus Christus. Geen mens nie, behalwe Jesus Christus. Die Hebreërs het my net ontgaan. Apostel en juffrou is nog nie uit te nag nie. Hulle is nog op pad uit te nag toe. Amen. Dis waarom hulle kan wees en verskoning en gedien. Amen. Prys die naam van die Here. Jy weet hierdie lied laat 'n mens dink as jy luister aan die woorde. Jy weet maar die woord wat my tref is Jesus is the center of my joy. En dit moet ons almal weet. Christus vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. En niks en niemand kan met Christus vergelyk word nie. Hy sê dat niemand is groter as ons God nie. Dit is waarom hy is die middelpunt van ons blydskap. Amen. Prys die naam van die Here. Ons gaan onmiddellik roep aan. Hy gaan die ouderdom werk. Amen. Vir Romano, vir jou tyd, jy hoef nie haastig te wees nie. Amen. Gaan ons sy kan geleentheid gee om te sê wie sy ma was en hoe hy haar geken het. Amen. Goeienaand allemaal. Good evening everyone. Ik heb mijn pa zo bij keer aangetrekt vanavond. Als ik kracht nodig heb, dan trek ik naar die bikie. I didn't write anything because I couldn't get to writing. Ik like joke. I like to laugh. Ik heb mijn ma geterg. Ik heb mijn ma zijn ziel uitgeterd, Odie. Als mijn ma breiding aan het, dan roep ik mijn ma Tandeka. Zo is voor mij moeilijk om te huilen voor mijn ma. Van ons het gelachzaam. Van my earliest memories of my mom is when we're sleeping and then you
Die diep lus vir slaap. Desang kom my ma, middel van die nag. Kom bid sy oor jou kop. Here, die bloed van Jesus. Jy wil inkruip en jy besef nie die waarde van wat gebeur op my oomblikie. Jy gaan nou en hy lekker diep slaap pas vir 5 uur. Dan kom my ma, dan sny sy die bose af. Dan voel ek my voorkop is vol olie gesmeer. Jy hou jou aan die slaap, maar jy hoor elke gebed. Maar my ma is besig in die middernag om my baan vir my uit te maak. Sy besluit dat haar slaap is nie belangrik nie. Maar hierdie 2 kinders moet ek in die weë van die Here groot maak. My ma, jy kan nie slaap as my ma gebid het nie. En dit is 'n gedagte wat my sal bybly van my ma. Sy was 'n biddende vrou. My ma was by die huis en sy het alles, my ma wou altyd dogters gehad het. Dis hoekom my broer ribbons gedra het. My ma het sy het pop gespeel met hom en toe ek kom, toe besef sy nee, sy moet my reg soos reg aantrek en my hare reg sny. Maar die man, ek het foto's, I put photos on of him, of his ribbons, amen. I thank God that God blessed in my years of a young man, and God brought Lee on my life, on my path. Lee was a daughter to my mother. Dat tye wanneer ek nie lus gewees het. Kom ons is eerlik, wanneer my ma my wou gestuur het, dan wou ek nie gaan nie. Maar my ma het 'n ding gehad dat sy shopping doen bietjie. Ek moet suiker gaan koop, nou kom ek by die huis aan bel sy my as die brood nie. Nou moet ek my gesig regmaak en dan moet ek nou my ma huis. Ek moet nou weer van my huis af ry en dan moet ek nou brood gaan koop. En nou wil ek nou rebelleer beyond in hy oomblik en ek wil nie gaan nie. Han sê Lee, maak jou reg, gaan, jou ma nodig jou. As ek tel hom, dan is hy self in die kar. Dan is hy self daar. Ek het nog nooit zoiets gesien nie. Sy het my ma geserve and I want to honor you tonight, Lee. I want to honor you because you lifted our arms. There were times where we couldn't do certain things and then dinge wat 'n vrou met 'n vrou wil doen, dan het Lee hy gaping vol gestaan. Well, dankie vir Lisa ma, sê vir my ma ook, wat haar geleen het en nooit in Lisa pad gestaan het nie. Laat Lee 'n dogter vir my ma kan wees. Ek was 'n bietjie jaloers geweest. Want as my ma gaan klere koop het of goede, dan was my naam was altyd bo aan die lys melde. As daar iets moet gekoop word. Toe kom Lee. Toe skryf my naam nou af. En toe sien die Here ons met 2 pragtige kinders. En toe ek nou hier onder by die voete van die blaai. As a change is, dan het my ma nou kouse gekoop of sy het nou iets. Maar het was so 'n blydskap. My mother enjoyed her grandchildren. She enjoyed these too. Nou is so gewoon die afgelope jare as ons bid. Dan bid hy vir my om vir my ma se gesondheid. En ons deel nie saam met hom. En die ander dag bid hy en hy sê, Lord, please heal Omi.
En ek kon vir hom sê nou die dag, Omi is healed. My ma sê my is siekie. Maar daar is geen siekte in die hemel nie. Die dokters gee vir ons 'n rapport, 'n verslag wat die lekker is aangaande Noah. En die eerste ding wat terwyl ons met ons ouers dit deel, begin hulle te bid. My ma sê die bloed van Jesus. Ons gaan nie die ding so aanvaar nie. Want hulle sê, gaan nie na 'n normale skool toe kan gaan nie. En hulle sien goede in ons. Ons is maar sorgvuldig. We do the things that we have to do. We take him for tests. We take him for places. Maar my ma van my het gebid vir hom. Soos hy gebid het vir my. Toe hy sy eerste dag skool toe gaan. Toe is my ma saam in die klas. Want sy wil die wonderwerk van die Here sien. Want sy het gebid dat die Here hierdie werk moet doen. As waarde in 'n biddende vrou. Moenie moeg raak om vir die kinders te bid nie. My ma het gewerk by Finals, is voor my tyd gewees. So ek hoor maar van Finals en ek hoor van oral waar my ma gewerk het. Ek weet aan een werk waar my ma gewerk het, Boeta. Aby Sovereign het my ma vir 2 dae gewerk. Ja man. Ja man. Ai. Ek en Boeta sit met my ma en ons sit round table. Ons sê, mama, is nie nodig om te gaan werk nie. Is nie nodig nie. Ons gaan sorg, moenie worry nie. Maar soos my ma se hart was, sy wou handig wees en sy wou nie ledig is nie. En my ma gaan gooi haar CV in by Sovereign. En ons sit die dag met my ma en ons sê, mama, is koud daar binne. En my ma kan nie koud kry nie. My ma het die eerste dag deurgedruk. My mother went through that first day working in that fridges. Paar kouse aan. But she left. Ons slaap nog. 4 uur in die môre is my ma hier af, lopend af Kruisrivier toe. En sy gaan werk. Eerste dag. Nou wag ons, we're waiting for my mom's return. Because we want to know how cold it was. Because we know this thing is not going to work. Maar sy kom koud by die huis. Ons maak haar voete warm. Ons maak iets vir haar om te drink. Tweede dag sy staan op. Weer terug Sovereign toe. Hier by 11 o'clock toe is my ma by die huis. Sê my ma, my kinders, ek is lief vir julle. Maar is koud daar binne die fridges. But my mom, she loved the Lord. And she leaves us with that. She leaves us with Christ, who is the hope of our salvation. And I'm ever grateful to my mom and my dad for what they instilled in us. Ek is nie wees nie. Glo nie meer as jy by die Here is, kan jy nie wees is nie. God places people around you and God himself, hy neem jou aan. So glo nie aan die ding dat 'n mens wees is nie. You only realize the wisdom of your parents when they're no longer there. Me and my brother had a moment in this week where we realized the wisdom of my father, who's passed for 9 years now, and we realize the wisdom that we didn't grasp 9 years ago. And you start to see things that you didn't see in the moment, sacrifices that were made. Met my pa het gebonus, met sy bonus, dan betaal hy universiteitsfooie, dan is die bonus klaar. Dan moet ons maar aangaan, maar hy het nie 2 keer gedink aan dit nie. And sometimes we don't see these things. Jy dink dit moet maar net gebeur. Maar ons lewe nou nog van my pa se wysheid
van 10 jaar gelede. And so it was an honor, and I want to encourage every young person, honor your father and your mother. If you have a moment, honor your father and your mother. Not for a reward that might come your way. As die regte ding om te doen. There are things that your parents are doing for you that you don't realize, that you only see afterwards. So I want to say thank you to my mother. I want to say thank you to my brother. Thank you for who you were in my mom's life. Ons gaan nou sê hy is die favorite, maar hy is die favorite gewees. I could see who was the favorite. Shelly, when they dished, my mom dished, I could see who was the favorite. Het lyk nie so nie, maar ek kon sien. Ek kon sien. But my brother, when times got tough, he left his job, came home without a job waiting for him. Because my mom needed him by his side, by her side. A sacrifice that he made every day. I want to thank you for the sacrifice. Not just in the past few months, but over the years, you've been excellent. You've been phenomenal. There are no regrets. I want to salute you, bro. I want to say thank you for what you've done for mom. Thank you. Maar dankie vir almal, sê dankie vir die kerk sê. Vir wat u in my ma se lewe bedoel het. Week 3, week 5 op 'n tyd gewees. My ma het gelewe, my ma het beklei met broer Jonas. Ouderling Fanny. Almal het deurgeloop, maar ek myself het deurgeloop. Maar my ma was lief vir een en elkeen van julle. En ons eer die Here vir haar lewe. Baie dankie Pastor Klaas en die Poppy. Ons het haar reeds dankie gesê, maar ek sê net weer dankie. My ma kon vir ons gewees het, omdat julle vir haar gewees het. En so, as ek het gaan vergeet, wil ek dit, soms wil ons vir mense om die draai dankie sê, ek wil op livestream, op Facebook wil ek dankie sê vir Pastor Klaasie en Auntie Poppy, al wil hulle dit hê nie. Because they loved my mother. They sacrificed for my mother when it wasn't popular to do so. When my mother was alone at times, they sacrificed. Ons is vrugte van u arbeid. En ek wil baie dankie vir Pastor Klaasie, Apostel en juffrou in hulle afwesigheid. They are more than pastors to my mother. Daar waar hulle is, huil hulle, ween hulle, omdat hulle saam deel, hulle op pad saam met my ma gestap. We've been getting calls from across South Africa because my mother's doors were always open. Whenever anyone came, her doors were always open. In conclusion, I want to say this. Die pastoor van Pietermaritzburg bel my. Hy sê, as ek afkom, ek wil net gingerbeer kom kry, want jou ma het gingerbeer gegee. Maar hy sê, die laaste keer wat hulle hier was, so die gingerbeer so paar dae te lang getrek. Terwyl hulle drink aan die gingerbeer, toe voel hulle gaan nou in die sonde in. Hy sê, soek jy hy een en hy soek een wat net reg is. Ons eer die Here vir my ma se lewe. Baie dankie geliefdes, die Here seën u. Amen, die Baris. Prys die naam van die Here. Ons gaan die worship team vraag om ons net een lied so te draai te vat. Dan gaan ons vir Curtis Ketteldas kans gee om sy item te kom lewer. Amen. Somtyds gaan ons deur 'n donker stryd, al ons planne die misluk, dan hoor ons die heiland sê, ons is geroep vir 'n tyd soos die. Somtyds gaan ons deur 'n donker stryd, al ons planne die misluk,
Ons is geroep vir 'n tyd soos die. Want ons is nie waar ons wil wees nie, maar ook nie waar ons was nie. Sy genade het ons gedra, ons is geroep vir 'n tyd soos die. Want ons is nie waar ons wil wees nie, maar ook nie waar ons was nie. Sy genade het ons gedra, ons is geroep vir 'n tyd soos die. Want ons is nie waar ons wil wees nie, maar ook nie
Buddha. Hallelujah. Die laaste surrender. Hallelujah. Here ons praise you. Hallelujah. I'd like to greet everyone tonight in that wonderful and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's an honor for me tonight to bring honor to my mother, and also to honor God for how He carried my mother all these years. To listen to the songs and how we are worshiping the Lord brings honor to God and brings honor to my mother. Because she loved to worship Him. And said qualities, say was different qualities. Especially I say a quality for like it when she loved the chorus, she would have this thing where she does this movement. She really she loved serving the Lord, and she loved, especially all of the choruses we would sing on ons in die huise, en as sy die movement maak en die weet ons nou weer. My mother's really, she's living the song. Manu said it was a favorite. All I can say is that I felt loved. I know that we were loved by my mother. A love that they feel that skuldig when you see how someone loves you to the utmost. That's a love that my mother had for us. She really loved us. And she had a vision for myself and Romana. She had a vision from when we were smaller. She told us that julle gaan tuis dra. Julle gaan werk hê by julle tuis dra. And this, when I came in now, I didn't have a tie on. I had to make sure that I had a tie on before I came in the church tonight. Because that's the vision my mother had for both of us. I don't know if you remember, but she said, you're going to have a tie. I was at Dow practicing, all the kids didn't wear ties. I had a red tie that someone made, wasn't bought in a shop, but I wore that tie because my mother said, you are going to wear a tie. Come on, boys. And it's a vision that she had for us. And even now at the end, I think me was with my mom, or somebody was with my mom, and I got this message where my mom said, she's so excited because she's excited for the new house that Buddha that bought and that she's going to move into. So she had a vision. I don't know whether the vision was for a new house that I'm going to buy, or is it for the new house that she's going to move into. But she was excited for this new house that she's going into. So she had a vision even for the future. She had a vision, said no, she's going to move out of Gerald Smith because she already maybe foresaw there was going to be gun violence and she wanted her sons to be somewhere else. But she had a vision for us. And she already planned, my mother and my father, what they had envisioned for us. My ma, soos Manu het terecht sê, sy het bo op jou kom staan. Nie net in die middel van die nag nie, but even in the mornings, we couldn't sleep late. There was a thing in our house, you couldn't sleep later than 8 o'clock. Nee, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, dan gaan die armoede jou oorval. So in our house, 8 o'clock, we believed 8 o'clock is armoede tyd. So before 8, we need to be up. And then she would sing the song, I'm Claude, het gerijm saam God. Then she would sing the song, hy het waarlik opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Die seun van Claude het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Die seun van Claude het opgestaan. Hy het She would sing that song
En dan weet ons nou, hy is ook nie mens meer bly dat jy opgestaan het nie van, kom jy werk. My mother, she made sure that we knew how to clean the toilet. You can choose when you're gonna do it. Either Friday after school or Saturday when you wake up. So then, maak ons maar Vrydag al skoon. Because we don't want that on a Saturday morning, but we could choose when we're going to do it. But she made sure that we knew that what we needed to do in the house, the role we needed to play. And even we could see the sacrifice that my mother showed in terms of serving in the house of the Lord. She sacrificed in the house of the Lord by serving the men of God. Soos Mano sê, we had Ouderling George, was eentyd ons wijksleier. Ons het Pastor Appel gehad, wat ons wijksleier was. Ons het Ouderling Fani, ons het Diaken Dennis, Ouderling Genade. And each of those men of God, my mother supported. We had to make sure that we are in the house of the Lord. In die wijksbid hier, ons moet daar wees. I remember sisters bid hier. So we would learn from my mother when we walked. Maybe the service would be at someone's house in Rosedale. And we walked from Gerald Smith. And as we walked, we learn about the different herbs and the stuff as we walk in the road. En sê hulle, nee, dis nou goed vir jou lippe. Nee? As jy nou 'n koorsblaar het, we learn that. And I had to hold Mano's hand because he was always, he had this kind of a bump in him. That's where he got the name Bumper. But my mother took us to the house of the Lord, even if we just had to play outside. But we could still hear the word of God. And that's a sacrifice that my mom had. She made sure that we ons het opgetrek. And she supported the men of God. And also, as Mano said, I want to thank Pastor Klasi. I really saw the heart. When someone has a heart for someone's soul to be saved. When we were, I think I was 6, I'm 5 years older than Mano. In a few days, it's going to be 4 years. So I was 6 and I think it was 1 or 2. Pastor Klasi and them fetched us in Mountain View and drove us to Blikkiesdorp. When we stayed in the mist, Pastor Klasi stayed on this side. Then they drove that side to come fetch us, to bring us to the house of the Lord. And that's the kind of love that they had for my mother and Auntie Poppy. And I want to thank them as well for the love that they showed for my mother and for us as well. I saw also how my mother remained faithful even in the years of marriage. How she supported my father. And how they set an example for us. So I want to commend my mother for that example that they showed us how to love. And I want to say thank you to everybody that played an important role in my mother's life. People that in specific seasons God sent into my mother's life. There was different seasons in my mother's life and different people played a role in her life. And I want to thank everybody here tonight. Doesn't matter how small or how big, but the time that you had with my mother, I want to say thank you. Dankie vir dat julle my ma verstaan het. En sometimes as jy ook nie verstaan het, dat jy maar later verstaan het. But my mother, especially even when it comes to the youth as well, baie keer dan sal sy buitekant met die jeug, hulle sal altyd curve en hulle almal kom die meisies and she'd love to take photos. She loved to be around all of the young people and how she had this way of connecting with sometimes dan moet ek ook voel, ons wil nou al huis toe ry, maar my ma vat nog foto's met die jeug of met die jong mense and with anybody that she's net altyd reg vir 'n foto. So thank you for everybody for the role that you played in my mother's life.
Manu said a lot about my mother. Pray. I was looking now through my mother's journals and things over yesterday or 2 days ago, and I looked there in it's a little book, and how she wrote sermons of pastor, of the elders, people that were preaching in the house of the Lord. En ek lees nou deur al die goeie, en ek sien dat die worship was nie vir die show gewees nie. She didn't worship to be seen by people. But when I look at the notes that she had, I can see that my mother really, she wanted to delve deeper into the Word of God and understand. And I want to encourage us as well. Kom maar toe ons nie voorgee nie, by die kerk alleen nie, maar dat ons dieper delf. En ek kyk na die boekies as 2015 notebook, en as het die ander ene, en is klomp goede van Pastor Keith and all of those pastors that were here. So I can really say that my mother really, she loved the Lord. Manu sê ook die ding van hospitality. My mother really loved to serve. She loved to be hospitable and to entertain people and to have people around. She really made time, even if people came from far and they didn't have some place to stay, she would make sure that they are comfortable. So I want to commend, and I think that is something that we also received from my mother, is to make sure that people feel comfortable. And sometimes, hy wat jy yourself seer maak, jou sak seer maak, we could see it from my mother, so that today when we do it, we don't feel. It's not a thing for us because it's something that we've seen, it's something that we have, it's normal. And it's something that we can treasure. And I think in closing, I want to say this, Elder. I think for me, I think it was a couple of years ago, I think Mano was just about to get married or in the process of getting married, and somebody gave me a prophetic word, and the person said that, Nathaniel, you are always going to be linked to your mother's house, or you're not going to leave this house. And you always come back to this house. And at that moment when I heard that prophetic word, I ran from that word. Toe trek ek sommer uit en ek gaan skool toe. And I stayed at the school, net 'n paar minute van die, that was a few minutes from the house. But I didn't want to be now linked to this prophetic word because I wanted to do my own thing and go my own places. And then I got an opportunity to go to the Western Cape, and I moved. And when I got this word, and this word kept on being with me, and when I saw my mother wasn't well, I knew that I had to come back. So it wasn't that I knew what the word of God was over my life, that I had to come back. And I had to be with my mother. And I must say that it was the greatest pleasure of my life to be around my mother and to serve her in the time when she needed. Because she sacrificed for us. My father sacrificed for us. And that is a sacrifice of love, and a love that I saw, that wat jy geskrik vir hy liefde. And I want to encourage everybody to love completely. And my mother, I said the other night also, on one of the couches there's a pillow that says live boldly. So I also want to say to each and everyone to live boldly. Live for God boldly. Don't put your light, moenie jou lig onder 'n maatemmer sit nie. Nee, as jy moet kleurvol is, wees kleurvol in die huis van die Here. Moenie kleurvol wees net buitekant nie, maar jy kan kleurvol wees binne in die huis van die Here. Jou personality, daar's 'n ruimte in die huis van die Here vir jou persoonlikheid. Daar's 'n ruimte vir jou om jou uit te leef. And my mother she could live out herself. If she felt like she wanted to do something for the old people, she would do it. If she wanted to do something for someone, she did it. So I want to encourage us tonight to take this from her as well, to live boldly in the house of the Lord, and to not nie alles onder 'n maatemmer sit nie, because you
expressing yourself also free someone else up. En as 'n getuie vir 'n ander ene om ook so te doen. So I want to thank my mother for the way that she loved us, and that we could also have the opportunity until the end to love her as well completely. Thank you for everybody. I didn't see, I was just looking forward tonight the whole time since sitting there, but toe ek nou opstaan en ek kyk so terug nou en ek sien na almal wat my ma vanaand kom eer, ek voel bly in my hart, and I know that she also feels very blessed for everybody that is here to honor our mother. Thank you. May the Lord bless you. Amen. Halleluja, dierbares, prys die naam van die Here. Amen, is lekker om te luister hoe die seuns van hulle moeder praat. Amen. Jy weet, en vanaand het ons almal gehoor, Suster Kroot se lewe, hoe sy was. Jy weet, en vir my is dit 'n leerproses wat vir ons gegee is. Kom ons kry ons lewe ook reg. Amen. Ons is nie vir ewig op die aarde nie. Hy sê, môre is aan niemand gegee nie. Hy sê, tomorrow is promised to no one. En omdat ons weet dat môre vir niemand gepromis is nie, moet ons ons lewe in orde kry met die Here. Amen. Hy sê, as 'n ander koortjie het al die sê, because he loves, I can face tomorrow. Omdat Jesus lewe, sien ek uit na môre. Jy weet maar, môre is nie vir almal beskore nie. Amen. Niemand is seker dat jy môre gaan opstaan nie. Jy weet, ek wil nie preekie, maar ek wil net vir Mano hier lees. Jy weet, daar is nog 'n slideshow wat Mano sê, wat gesê in Openbaring 21 vers 4, hy sê, Mano en Boetie sê, en God sal al die trane van julle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Halleluja. Die ou dinge het verby gegaan en alles het nuut kom word. Jy weet maar, is 'n proses wat ons moet deurmaak om by die nuwe dinge uit te kom. Halleluja. En ons almal wil nie dit weet nie. Halleluja. Jy kan nie, hy sê geen vlees en bloed kan in die koninkryk van God gaan nie. Die brug tot die ewige lewe is die dood. En gelowiges is soms bang om te sterf. Maar almal wil in die hemel uitkom. Hy sê daar so mooi vir hy sê, hy sal al die trane sal hy afvee. Daar sal geen geween wees, geen droefheid. Hy ook hoor jy sê, dit is wonderlik, wonderlik daar. Daar is geen droefheid daar. Hy sê die feesklokke lui. Halleluja. En ons is op pad hemel toe. Hy vra in die boek van Openbaring, wie is daai met die wit klere wat daar aankom? Hy sê dit is hulle wat uit die swaar verdrukking uitkom. Halleluja. Kinders van die Here, daar's hoop vir jou. Alleenlik is jy in Christus Jesus sterwe. Jy weet, ek sê altyd vir my kinders, ek het die hemel vir julle nie. Ek kan nie julle hemel inpreek nie. Halleluja. Maar die woord van die Here sê, elkeen gaan sy eie pakkie dra. En ons almal wil wees waar daar geen droefheid is nie. Die dood gaan nie meer wees nie. Halleluja, die ewige lewe waar ons 'n gedaanteverwisseling gaan, waar die vlees agter sal bly en jy bekleed word met 'n verheerlike liggaam. Halleluja, wat nooit gaan vergaan nie. Halleluja. Pastoor Feyers, jy gaan nie honger hê nie.
Jy gaan nie dors hê nie. Daar is geen siekte in die hemel nie. Halleluja, daar's geen droefheid nie. Die dood is oorwin. Halleluja, wanneer ons deur die Jordaan gaan, halleluja, dan sê hy dit is hulle wat uit die swaar verdrukking uitkom. Halleluja. Maar ons moet sterf. Ongeag wat, ons moet sterwe. Geestelik gaan ons moet sterf. Om by God uit te kom. Amen, jy weet ek. Amen, ek gaan nie preekie die baas, wacht. Amen, die. Halleluja. Maar ek moes net hierdie woorde vir Manuel en hier sê, hy sal julle trane afdroom, Manuel Boeta. Hy sê, sal ons nie die goed en selfs die sleg van die Here, halleluja, aanvaar nie. Hy sê, hy self die hand wat seën, halleluja, bring ook droefheid oor jou. Maar God se droefheid is er altyd iets verborge, was hy. As die soms dan verstaan ons nie hoe dinge met ons gebeur nie, dan voel jy voel seer, jy voel diep seer, maar agter daai is daar iets wat jou voorberei, halleluja, sodat jy kan gelouter, hy is besig om jou te louter, man, halleluja, kinders van die Here, as iets kwaad, iets sleg met jou gebeur, ag dit loutere genade, want daar is iets daar agter, deur jou beproeving. Miskien sit ma nou in Boeta ook, hoekom my ma nou? Hoekom dit? Halleluja. Maar nou daar is iets wat die Here vir julle instoor het. Halleluja. Daar is iets wat die Here vir julle gaan gee. Halleluja. Maar aanvaar die goed en aanvaar die sleg wat die Here vir ons het. Amen. Die broers, amen. Kom ons, halleluja. André, is jy reg met die slides hier? Show? Halleluja. Kan ons net die ligte afsit hierbaar is in geleentheid gee, amen. Laat ons net die slideshow kyk van Suster Claude, amen. Hoor daar kan jy net vir ons die ligte afsit asseblief. Prys die naam van die Here. I remember Mama and the love that she gave. Kneeling by her bedside, I can still hear Mama say, the people are depending on you, Shirley. Don't you let them down. I remember Mama in a happy way. We went to school with holes in our shoes. We didn't have much, but the Lord saw us through. Mama kept the family together. Yes, she did. I remember Mama in a happy way. She packed our lunch in an old greasy bag. It might have seemed empty, but it was more than others had. It had a lot of love way down deep inside. Yes, it did. And I remember Mama in a happy way. I remember Mama in a happy way. Now Mama is sleeping in the bosom of Jesus Christ. Yeah. Somehow I know she's smiling. She's smiling over us right now. Look at her there. One day I'll see her again. How happy I will be. Yeah. I remember Mama in a happy way. Yeah. I remember
they're living far apart. Although my mom is gone, she's right here in our hearts. We all gonna pull together and stay in the holy place. Why? I remember mama in a happy way. Oh, yeah. I remember mama in a happy way. You know, I remember my mama when I was about 12 years old. I was going to church, playing church. How many of you used to play church? Let me see your hand. Yeah, some of you still play. And I remember I'd go down Mount Calvary, that's where I belong. And I'd jump and I'd shout and I'd come back home. But I was still disobedient. I would talk back. And one day, me and Ann here, we decided that we want to play church. Let me tell you what we did. We went out in the back and started playing church. And my brother was a pastor. Me and Ann here, we were the members in the church. And let me tell you something. It's hard to come in contact with Jesus and still be the same. I don't care who you are. I don't care. You can be the chiefest of sinners. You will never be the same. And I've forgotten I've been going down to the church, playing church. Came home still disobedient. Didn't want to wash the dishes. Didn't want to bring the clothes in off the line. Didn't want to do anything. Mama said, I'm sick of you going down to that church playing with God. Me and there, we went outdoors. We started playing church. Sat down on the bottom step. My brother was a preacher. And we were the members in the church. And he put some old glasses and put them right here on his nose. And he said, I want you to jump up and shout Jesus 3 times. And I jumped up and I shouted Jesus 2 times. But when I jumped up the 3rd time, something got a hold of me. I couldn't sit back down. Ann ran in the house. She said, Mama, so Charlene is out there playing with the Lord. Mama came to the door. But she looked out there and saw me shouting and dancing all over the backyard, tears running down my face. It's just a laugh. Mama looked out there and she said, she ain't playing this time. Hallelujah! And I remember Mama. Oh, Lord. I remember Mama. I remember Mama. Oh, yeah. I remember Mama. She may be dead and gone, but I remember. I remember my Mama. In a happy way. Dreamed I went to heaven. You were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard these angels singing, and someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as you came. And he said, friend, you may not know me now. Then he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. So thank you for giving to
Then another man stood before you, said, remember the time a missionary came to your church, his pictures made you cry, and you didn't have much money, but you gave it anyway. Well, Jesus took the gift you gave, and that's why I'm in heaven today. So thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. One by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. And it was the little things you done, sacrifices you made. Oh, they were unnoticed on this earth. In heaven, now proclaim. And I know up in heaven, you're not supposed to cry. Friend, I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord, 'cause I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I'm so glad you gave. And I want to say thank you for giving to the Lord. Amen. Die waar is ons het op die einde gekom. Jy weet van hierdie memorial service van Sister Claude. Amen. Kom ons staan. En dan vra ons vir Pastor Murphy om af te sluit met 'n gebed. En sommer en daarna self die seën uit te spreek. Amen. Hallelujah. Jesus knows all about our struggle, and He will guide till the day is done. There's not a friend like a lonely Jesus. No, not one. No, none. Jesus knows. Jesus, He knows all about our struggle. He will guide. He will guide till the day is done. There's not a friend like a lonely Jesus. No, not one. No, not one. No, not a. No, not one. Voor ek afsluit, ek wil net aan Manu en sy broer sê, my vrou sê, ek moet vir julle alles sterkte toewens en dat die Here julle gaan deurdra. Kom ons sluit ons voor dierbares.
Onze hemelse Vader, ons is so dankbaar vanaand vir hierdie geleentheid wat ons kon geluister het, Here, aan mylpale wat hierdie suster opgestel het op haar lewenspad. En ons dank U, Here Jesus, dat U die Here met haar gekom het van die dag toe sy hier op hierdie aarde gearriveer het en die dag toe sy haar oë toegemaak het. Ons dank U, Here Jesus, vir haar lewe. Ons dank U, Here, dat sy haar kinders goed opgevoed het in die Here se genade. Ek bid nou, Here, terwyl ons gereed maak om van hierdie plek te verdaag U nie van ons nie, Here, maar bly by ons en dra ons oor die weg en dat die naam van die Here verheerlik word. Seën aan alles wat gedoen was. Ons vra dit in Jesus naam met baie danksegging. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, die troostvolle gemeenskap van God se Heilige Gees sy en bly met elkeen van nou af tot wanneer Jesus kom. En elkeen wat glo, sê amen. Die bars kom ons sit, amen. Ons gaan net vir Boeta geleentheid gee om die afkondigings aan die bekend te maak. Weer eens goeienaand, beloved. Baie dankie vir almal se opkomst vanaand. Die gemeente, almal wat mama se vriende, familie wat hier so is. Net ons afkondigings vir Saterdag. Ons gaan Saterdag by die huis begin om 10:00. So ons gaan daar kort werk doen en dan gaan ons 11:00 by die kerk wees. En dan sal ons daar vanaf gaan na Gerald Smith Cemetery. So ons sal dan daar vir mama die laaste totsiens sê. So weer eens baie dankie dat u gekom het vanaand. Veral die wat van ver af gekom het. Ons weet daar's mense nog op pad ook. Ons sê baie dankie. Ons wil graag hê dat u net so rukkie agterbly. Ons het 'n sop en 'n so vetkoekie. Weet is 'n bietjie koel hier buitekant. Dat u almal sommer hier voor uitkom. Dan gaan u voor bedien word. So net so 1 minuut wag om hulle kans te gee en dan kan u almal dan hier voor uitkom. Weer eens baie dankie. Dankie in die kerkraad en almal mag die Here u seën. God bless. Let's go. 1, 2, 3.